CAB di tang fight kan daw jawa kan support yung kailangan kan political suicide tadi mai ram chung chang bi ka thil tam tak sei tur om he thil poi mo kan ngai mo em te om etina citizenship amendment bill kan ti te kan ngai mo em kan party poi na adu lo le adu dal te oma chong chu MP te lo ni ve tai la ke poi na ka do dal ve ngai tur te ani ti te ka sei tu ni tin hian he CAB hi ka do dal tur thu public meeting ate TV interview ate kalau sei to thina ti chuan do dal ti kha du tok lo deuh ten lo ma wangin ka vote lawang a do zong in ka vote ang ti te khan ka soi thina because of the gratitude that we have, we will be supporting this bill. Thank you. Clear tu le ngai thatu zong te in zawain chibai kabuk chawa mahun lo zel tura po pathian mal som na le puina te chen chil na te in chan zel theinan du sang na sangber kahlan bok chawani ole voin hi meni somni pathum sang hi somni paruk ania kan shiat chawangin khovela democracy lian bera changam India rama hian rorel na sang pani awma chu Rajya Sabha le Lok Sabha ani ti kan shiat chaw kha chu rorel na sang bera chu thei tur member chu state tinin an kuata ti maila keini Mizoram chuan pakhat ve bak kan nei lawa state dang chuan tam tak an nei thungani India ram rorel na sang bera chu tura member nga ber chu Uttar Pradesh ania Rajya Sabha hian ani hian member som thum pakhat nein Lok Sabha ero member som riat lai an nei thung azawaya member an nei za chu za som pakhat lai atling tinani chu soita kangin keini state ero mi puite po kan tlema chunga wangte po chu anyang chu Rajya Sabha le Lok Sabha hian pakhat ve chia kan nei ta ani ole engponi se kan topic tur ti khan kan hre thei ruak ome kan soitak Rajya Sabha kan state ai oding tur than na hun a hnai chho ta hle maya chung te awang chu ni mo tun tum kan article ziak tu pa po hian chulam hoi thubeng war thang tak mai chu aron ziak ta a kan soi thin angin thu tak le kan hriat tur poi mo hi kan keu kan fo thina view a hloin ngai khak a hlo mo hle thina ni chuwangin thu tha le kan hriat tur poi mo zol bi kom hian chin chia theitura chan kan lak deu angaya kan en tama kan ngai khak zin te po a thaviau ome ole kan topic lam kan hoi toang tun tum kan topic tura chuan parliamenta my Mizoram government is of the opinion zuni sompariat lai khian Rajya Sabha MP thar kan nei don ti thu pui manga Thangtea Thawmte thu ziak ngainom le beng war thak zet mai kan ngai tha ho don ani ole ilo ngai thang u ram in real bol na le politics hi ram le nam ma khuwa ngai to na nge ni na le mi mal hlok na zon na zok he zona hi tun na ya kan ram hruai tu te le mi puite ma zona lian tak atingani AAP MP ragav chada tun na ya parliament whistle blower thil diklo phok chuak tu le parliament muala po sarkar policy te huai tak le fia taka soisel tu ramtana beisaina sang tak min nei tir tu meu po political pragmatism tual chung din hun le rem chan na zon na awanga party athak mai khan mi puiterin na angor nging hle he atse dan hian mi puite thinlunga opportunist mi mal hlok na chau du tu mel alantir ta ani opportunist kan ti chuan rem chan na zong mi soina ani ama mi mal chau a hlok na adu awanga ti ni ang khan mi puin an longai ta tinani chu apoi thin hle ani hoi seng takin ramtan anau chuaka ma se he tilama atlabal lai lo om le thina amai ro chu tlabal hantia khan atlak bal dana zir khan mi puite thinlung angor nging thina ni chulai soka chu aron soina ni om tak ani e politics hi sarkar hloringa ezon na hmuna satia anilawa kan state masona tu le mamo dik tak sok chuak tu tur ani zok kumpinu ro rel na hnuai atanga voin thenga kan thil ton to te thlirin tual chunga thil ti lian tak soikur dupa Delhi tlanga tlom zok le re theina tlanga upuya
Sarkar lai pui ma vakun le loi si chin te che zia hi thil hriat le mu nuam ani chia lo Rajya Sabha le Lok Sabha MP ni na hi eizon na le hlo mu na man ruwa ani lova kan state Iowa tho hlok der tur te din namual tur ani zok heta hian ngai tu sian nga ya om tual chung mamodik tak phok chuak lova ruam man na lian tham siam ringa thi om zinei lo le sum khoral na mai ani kuliko na changa bong kon thleng hian lei tanel po verma ila kan kaldu na mun min tlan pel pui vek si chuan enge sot na omang tiang deuh kha ani Rajya Sabha MP ta na mason na tur thui tak clear thiam lo le kan state o voice phok chuak thelo tur kan thlan hian kan state tan eng sot na nge omang ti hi mi puiten kanin zonon fo angai ani etiani diplomacy le federalism in kara kal thiam na aron ti ta chia vai trong le sap trong thiam ringo thian ramta na sarkar lai pui dor na diplomacy alen chuak zolo MP tur hian trong thiam satli ani lo state mamo phok chuak thiam le state ayo zo tur dik tak kan thlan angai ani ramta na changkai na tur hriat chuang mi alo hlo mu na le din mun siam na satlia ta na MP ni lo tum vengot thi aza thak zok hialem kan ngai to na ti team ve tlat thin tur pakhatero chu Mizoram hian Delia beng kan mamo nge o kan mamo zok ti hi ani atiani sumle pailama chakzok sarkar lai pui center ma khuan regional hruai tu te che dan hi film khur thiam hle angai thin fia faka sarkar lai pui va dodal ngotemo tui phone anga va phone hluai emo hi a hlok ber kherlo fo ma se stedin hundik tak lan chuat yengam tur tlongai na thinlung le zelen na mi zia vong thiam ni ero angai thung si ani sarkar lai pui ne na in lai chin na thale in tluktlan na cooperative federalism siam thiam si mani state thal chuang si lo chumi in kara ne taka kal thiam na kha tunlai khovela kan hruai tu te che dan tura mi puiten kan be sei ani to zok ole kan soivelok du chu Rajya Sabha MP candidate ni tura party sang sangin an the chu tur hi tu tenge an ni don kan hre hau lova kan hre thau karing na in kan soinon le lok du chu Rajya Sabha MP hi mi puite thlan tur ani lova kan Iowa kan thlan rural tu MLA rual zong ten an thlan tur ani ti kha hreta ila chu wangin Rajya Sabha MP chuan thupuya aronda angkhian MLA rual ten an thlan wangin entinan lo thanglal to ta ila hausa an thuthuna chuan my Mizoram government is of the opinion MLA kan thlanlal te point ka BLN call emo ka en call mi pui ka kai hruai mi pui an tiang dewin Rajya Sabha MP point ka kai hruai ka en call Mizoram sarkar ti in hausa an soi ve don ani Lok Sabha MP ro kan hriat theu to angin mi puiten kan thlan to kha ole ngai tha chun zomang asymmetric federalism le fiscal federalism aron tileta India rama sarkar lai pui in rel bol na hi asymmetric federalism in tuklang lo taka duan ania article 371 jin Mizoram namnun sa khole tol chung dan bik ahum halna te hi sarkar lai pui nena indor na man ruwa political leverage poimo tak ani sarkar lai pui chak tak ma wa au pharwak wak hi thil sot ber ani kherlova chutiang bokin thil lo thlenga piang lo pom liam top mai po nam ni na lo na ani fo constructive engagement in biakrem na puitling manga mani dikna chanvo won chungsi sarkar lai pui mason na policy ne na in mil taka kal thiam na zokhi ramdam na fing le sang chu ani Mizoram ang special category state tol chung sumna latlem le central tax devolution le granite somhlom big deutan hian in rem taka tho ho na hi kan state sarkar nungdama a omreng thaina narani hialani sarkar lai pui scheme CSS lian thamte chu tol chung nun chom lian tu le kan state mamo dik tak infrastructure connectivity ne na in rem thapa lo polu thiama poimo hle parliamentary MP temo phun na berero chu central ministries le expert bodies NITI ayok finance commission ma kan state sarkar ta na thaber tur ne taka wathen le dor parsuat thiam kha ani ato beratan chuan tol chung politics le Delhi in light chin kal mang ber chu sum le pailama sarkar lai pui kanin ngana sang tak
structure dependency ani reng chung po a political le culture autonomy mani nam ni na le thutluk na siam theina von fi emo nun ram kha ani he thil in buk tok dan lekhiam hi kan ram chan na le mason na kong tluang berle om jenei ber tur chu ani ang ole khamichin kha ania Thangtea Thawmte chunga thinlung le ti tak zetin lom thu ka soyani hei ama zara article zia hi kan chian hem ta hle maya athu puitlingin abeng wat thak thin khop maya tin mi puite po in athu le la hi kan ngai sanga kan du tlang hlom hle ti ka siatin alom om po ka tia ale pekze la te po article zia hi kan labe sezel donani ti kha kan soipa du bokani eng po ni se keniang duang tan chuan comment thiam a har sa hle a MP candidate tur te hi rin kan nei thewin karinga du berpo kan nein kan du berpo ai nang lo tlang via win karing kan soitak angin keni mi puite than tur ani lova MLA rual te chawina an than tur ani kan ti to kha eng po ni se du in nang lo thati nang lo kan ni thua dona wangin hei hian abik takin ruling line member zong te bika puitling ril ruzia dik tak kan put lo chuan boruak dik lo le thalo zok a thlen theya a che zonga ngong nei theina chance atamin karing tlatani chuwang chuan film khur lo taka an ka che mai mi ni lo tura kan film khur te po apoimo fiao ome tin line up te po hi om lo thei lo te po ni mai theye ke chuan ka thui lo viau maya katan phei chuan shet lo hi tha katima zok a chan chu chief minister le akai hruai MLA rual te hi karing to ka ngai dan lo soile du zong lo soiro athiang ani theye amai ro chu kan hriat reng tur ro chu thil tin reng mai hian thatna le moina ani rual hian that lo na keng tel ti hi kan hriat lan theu apoimo me chuwangin kan ram hruai tu te kuta da mai la chu a him bera annin lungrual taka an thutluk na mi puite po kan lom thiam apoimo hle ani kadu zong hi an tling kher lo thei ti hria ila ril ru puitling zok kan put chho deu a thain apoimo viau ome CAB di tang pai cho cần đâu tông cho à kan non support children ke ni dan political suicide tadi mai mani kan in aptina ni kan support children support he lo le mi so ram ko kan tu asoi dui kan ni eram tu mi mai koi ho ke chu mani ni political strategy again kan ram chung chang bi ka thil tam tak sei tur om hei thil poimo kan ngai mo te om entina citizenship amendment bill kan ti te kan ngai mo kan party poina adu lo le ado dal te oma chong chu MP te lo ni ve tai la ke poina ka do dal ve ngei ngei tur te ani ti te ka sei tu Christian sa kwa ra be la le nek chep na India ra ma tu na ya kan mutam le zolta poi me mai MP hi kaloni ve ani ngat chuan pathian ko ena zara Christian sa ko do dal le nek chep ta reng ni chu a dovin ka do le burri got mai do na ni MNF party candidate apon kani ni atang khan ni tin hian he CAB hi ka do dal tur thu public meeting ate TV interview ate kalau soi to thina ti chuan do dal ti kha du tok lo te ten lo ma wangin ka vote lawang a do zongin ka votang ti te khan ka soi thina and therefore because of the gratitude that we have, we will be supporting this bill. Thank you. Ole kamichin kha tun tumata na kan ti thei chulo ni mai sila clear tu le ngai thatu zong ten khongai takin comment section lama in mudan le ngai dan te milota lan sak theu turin in khongai na ka nge na ni like comment le share te tin min le subscribe lo point milo subscribe theu turin in chan puina ka ngen tak meu ani e